To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Amen. In the name of Jesus, Jehovah Rohi. Siyanibingelela bazalwane. My name is Enigma. Bazalwane, today is 28 August, 28 August, Wednesday. Suka izolo ke abazalwane bayangibuza la ku WhatsApp ukuthi brother Enigma, iphi video yakho nama twins asiyiboni. Hey bazalwane, nami kusuka izolo ekuseni ngo6 and 7 ngiloko ngibhekana nevideo because bafaka on the Tuesday kodwa angiyiboni ivideo, and bafakile izolo kodwa hayi le eyami. So ngiyabona ukuthi kunzima ukuthi abosister bafake ivideo le, ngoba lapho uNkulunkulu uyakhuluma, uNkulunkulu uyakhuza lapho. Then ke that means ama-twins lawa mabahlezi ngasendlini yabo, le video lena ngesikhathi baceda ukuyi-editha bayayifaka ku-plasma yabo enkulu, bona bahlale phansi babhekelele ukuthi na bengikhuluma kanjani nabo, how was the interview. So ke mababona ukuthi yo la nala nala le ndaba le u-Enigma ayikhulumayo la izosihlekisa ngabantu, ngoba la kukhuzwa thina ma-twins. So ke bazalwane mabayibhekelile bona angithi isezandleni zabo, then ke bona banamandla ukuthi bayayifaka or abayifaki. Kodwa manje inkinga ukuthi abangitsheli mina, bangithembise nje ukuthi bazayifaka after 2 weeks. After 2 weeks mangibabuza bathi izangena next week, which was last week nge-20 ayizange ingene. So izolo bekuyi-27 bafake enye, hayi le yami nabo abafakanga leyo, bayayisaba leyo ngoba umlilo wayo uchisa nabo. Umlilo wale message elapho uchisa nabo labo bona ama-twins. Umlilo, i-message inomlilo uchisa bona ama-twins self. So bayabona ukuthi le izosihlekisa ngabantu ngoba ikhuza nathi. So ke bazalwane, ngifuna ukunikhumbuza nokunitshela nokunibonisa ukuthi everyone who loves the world, you are in trouble. If umzalwane uthi yena usindisile kodwa usathanda izwe leli, remember uJesu uma sifunda iBhayibheli izwi lakhe lithi those who love the world, they are the enemies of God. Because uma uNkulunkulu athi so, wena uma uthanda izwe, you will never obey God, uzayenza intando yakho. So ke uma abantu bathanda uNkulunkulu, basaba uNkulunkulu, bebafana ukuthi ibe sebayifakile kwamanje kodwa abayifakanga, and angiboni ukuthi basazayifaka, bayasaba. Basaba ngoba before the interview iqala ngibabuzile ngathi ladies, sisters, niyangithembisa ukuthi anything engizoyikhuluma la angeke ni delete anything, ni keep ama piece. Bathi no brother, asiyenzi kanjalo, sizoyifaka injalo. So ke ishuduwe iphelele, bona bayibonile endlini zabo, so babonile ukuthi yo le. So ke bengithi nginitshele ke bazalwane ukuthi abayifakanga, and angiboni ukuthi basazayifaka. Bayasaba, basaba iqiniso ngoba uJesu uthi sikhuluma iqiniso injalo. So ke iBhayibheli masifunda ithi iqiniso libuhlungu, libukhali, sharper than the two-edged sword. Libukhali ngapha nangapha, liyalimaza. Izwi likaNkulunkulu, iqiniso lakhe. So ke lama-twins la ayi-2 ngimangazwa indaba yokuthi ngizwile ukuthi omunye wabo umfundisi, kodwa ngalesikhathi bangi-interview bekathukile angibuza ama-question mangikhuluma ezinye izinto, ubone ukuthi uyimangalele le
angibuze futhi mangikhuluma athi hayibo nale ngithi yebo ngikhulume amangale futhi ama-twins bangibuze hayibo nale futhi ngithi yes. So ke bazalwane le message lekade ngikhuluma nabo inomlilo ochisa bona ama-twins self. Bona themselves imessage le iyabachisa bona. So bengithi ke bazalwane uma abazalwane bathi bathanda uJesu kodwa bafaka amazipho we fake that belongs to Queen of the Ocean adura kakhulu or adura kancane, and ngapha bathi bayashumayela ngapha bafaka izinto zikaJezebel, then ke uSathane unamandla phezukwabo because baphila ngaye. And then bagqoka impahla zakhe, bathanda ifashion zikaSathane, ifashion zika Queen of the Ocean, Queen of Heaven. So ke ngoba bagqoka impahla zika Queen of the Ocean, uQueen of the Ocean unamandla phezukwabo, uyakhona ukuba control mabalele. Abafaka umoya ukuthi le message le aniyifakile nale aniyifakile. So ke mabavuka bona ekuseni bazokhulumisana babonisana bathi hayi le ake siyibekeni sizayibona asiyazi nini. Kanti umoya omubi sekakhulumile nabo mabalele ngoba banjani bafake ama-wig that belongs to Queen of the Ocean. Angithi ngizwa bazalwane. All right, this Saturday ke this Saturday ngicabanga ukuthi Saturday is 31 zika August, I don't know. This Saturday siyakuyo because today is 28. This Saturday ngizaya eSoweto ngiyoshuta enye video, bangilindile abazalwane lapho bafuna ukushuta ivideo Saturday bayifake during the week on YouTube. So ngiyathembisa ke bazalwane ngiyalapho ke eSoweto this Saturday. Ngiyakholwa ngoba ubrother lo angibizayo athi woza brother Enigma thina si ready, sibonile ama message wakho amaningi eYouTube, ama audio wakho eYouTube, so si ready woza sizokushuta sifake eYouTube. So ke bazalwane ngizaba lapho ke Saturday. Bangithembisile ukuthi mabashute Saturday during the week bathi after 2 or 3 days bafaka on YouTube. So ke ngiyaya ke Saturday. Ningakhohlwa bazalwane, ningakhohlwa ukufundisa abantwana benu abangena icrèche nalabancane abangena iprimary, nibafundise ukuthi imilomo yabo ikhone ukukhuluma igama likaJesu, so that mabangena egeyitini esikolweni, nginitshelile 3 months ago ngathi abantwana benu mabangena egeyitini esikolweni bafuna ukuthi bakhulume, even bangakhuluma in silent, bakhulumele phansi, kodwa mabangena egeyitini bathi in the name of Jesus ngiyangena, so that umoya obekwe egeyitini zalapha kulezi skulu zethu, umoya omubi, igate negate yesikolo kunedimoni, igate negate in every school in the world, not South Africa, the world. Ama-devilship bayafika la bathela umoya omubi, so loyo moya loyo yidimoni every school. That's why ikolo zonke uzabona abantwana besikolo abafana, high school and primary, abantwana besikolo abazali babathengela ubruko obude, bona bayakhatha ibruko lapha phansi ukuthi kuvele igawusi e-white or igawusi e-black, kanjalo bakhatha ubruko phansi ukuthi kuvele igawusi. Mawubheka amantombazana nabo abazali babathengele iskirt or irok, bona bakhatha isikete lesi or irok le ukuthi kuvele amathanga wabo labantombazana. So ke bayenzwa yini? Umoya othelwe kulama gate kulezi skolo zethu zonke esinazo la eSouth Africa and the whole world. So ke abantwana bethu bazalwane basenkingeni. That's why ubona abantwana besikolo bayenza into efanayo. Isikolo lesiya nalesiya uya Natala, uya Free State, ula eGauteng, useMpumalanga, abantwana besikolo bayenza the same thing. Abafana bayakhatha amabruko wabo ukuthi kuvele igawusi. Lento le yidimoni kodwa bona abazi. So fundisana abantwana benu ukuthi mabangena esikolweni babize igama likaJesu, so that isandla sedimoni angeke sibabambe mabangena esikolweni. Siyazwana ke bazalwane. Another thing ngantshela last time ukuthi
uma kunomuntu anivakashelayo or umuntu akuvakashele ebusuku, whether umntwana wakho ukuvakashele ebusuku or umakhelwane uyakuvakashela ebusuku, as long in 9 o'clock ebusuku iseshayile, 9 o'clock uma ishayile, uma umuntu angena akokota, uma umvulela umnyango wabona ukuthi ufake iskipa sika Ramaphosa or Mandela or Nike or Adidas or Reebok or iskipa zonke lezi ezivelise iskeleton or iskipa esibhalwe Kaizer Chiefs or Pirates, nekipa zonke ezivelise ubuso obukhulu nje, ubuso just a big face or skeleton or skull, uma lo muntu lo angena afake iskipa esinjalo, uma angena uthi kuye ngena ngegama lika Jesu, so that ke idimoni elihlezi kulesikipa lesi, idimoni lelo lifanele ukuthi lisale ngaphandle, ngoba wena ufaka lo muntu lo ngasendlini yakho ngegama lika Jesu. Wena uthi nje ngena makhelwane, in the name of Jesus, ngena ngegama lika Jesu. So uzongena ayi-1, idimoni lalesikipa lesi lizosala ngaphandle, ngoba lona angeke lingene, ngoba kubizwe igama lika Jesu. Siyazwana ke bazalwane, uJesu uthanda abantwana bakhe, and njengoba sikhuluma kunabantwana bakhe abalalelayo, kunabantwana bakhe angeke balalele, kodwa izimvu zakhe ziyalizwa izwi lakhe. Amen.